ama su ama llulli ama qhilla mata llaqtanchikpa awqan kichkan wawqillaykunapa pallaykuna kaynata richayakanchik rima rininchik nisqan programanchikwan wawqichalay panichallaykunan punchawta rikurachkanchik riki chunka pusaqniyuq noviembre killa nisqanpi chunka pusaqniyuq noviembre killa mama rupaypi pistinawachkanchik bien wawqichalay panichalay llapallaykichikpa rimakaykuraykichik taytanchikpa sutinpi punta qallariytiqa chaynaqa rikikunan yariki qallariykulasqunchik willakuykunata richaykawniño wasturkunata chalaykiman riki bien wawqichalay panichalay qallarishunchik willakuykunawan mascarayullasunchik pakarachkanchik willakuyninchikkuna accidente de tránsito accidente de tránsito llumpayllaña kay punchawkunapi y siempre yaqasapapunchan hina nika a veces kan punchawkuna más accidente de tránsito pakanan waki punchawkunapiqa tumpalla nika kunan punchaw kay semanakunapi nishukarqa kaqayriki warmatapas kay estudiante de quinto año de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes estudia warmata saruron riki hukkombi wawqichalyaykuna panichalyaykuna chaysirikunan kay warmata rikullachkan wañuy patanpi riki chay usi nisqanpa wawqichalay panichalay arichayqa pasakurqa hayninpa jueves punchawtara jueves 14 de noviembre kay panichallanchik rikao paraderopi karqa combi riki pasachkarqa mana riki hanay uraytachu hawakachakurqa justo combi qhipanta riki pasachkaptin huk hanaymanta riki qhispiykamuspan warmata aparullanman kasqa riki wawqillaykuna o sea chay warmata aparuspa riki karu taraq chuqarullasqa chayskunanchik warma kachkanika unidad de cuidados intensivos hospital regional Ayacucho nisqanpi chay riki paqpay grave kachkan nisqanku mana chayllachu ashtawanqa riki kay ayllukunapa riki mana quriqichallan kanchu chaymi nichkanku riki sapa riki llakipayaqkuna yanapaykullawaqchik ima yanapakuypas allinchaskisqa kakullanqa nispataq riki willakamullanqari cámara de seguridad chaykuna riki haperusqa riki imayna haykaynapi chay accidente pasakusqanta riki wawqichalay panichalay chay llakiypaq riki hawakullachka a ver si podemos ver un poco de esa parte bueno mana kaychu bueno kaytaqa tenemos mucho chatam aquí tenemos otro video más claro el video tapas liutanma sutingut churaparonko mana allen hawanaqu allinchu chay video dueño hinaña paypiqa mana kay achka videokunatañam churanchik al aire pero manam chay marcaparonchikchu ya entonces nakunaqa rikao willakuykunaqa liw compartinapaq rika esta tenemos aquí más claro hawasun wawqillaykunpa kayta combi qhispiykamun kay combi 6 chusmaqa 6 pasan ya a ver vamos a ver nuevamente kay combi qhispiykamun ya chaypi saykachishunchik ahí está kaypi warma kachka kay manaraq combi qhispimuchkaptin a ver el warma de dónde baja del carro a ver combi qhispiykamun ña warmaqa kay paraderopi ña kasqa solo piqa kay cámara riki mana notakunchu rika a ver sí pues warmaqa paraderopi sayasqa rikao combi hamurqa hanayta urayta hawaptin urayta hamurqa combi rikao chay ruta 6 nisqan hinatin warmaqa kaypi hinalla sayachkan kay chapi sayachkan justo kuyutiachkan sutillaw vamos a dar movimiento ahí está pues va combipiqa sutilla notakun wayqachamos riqchari que combi sayaron tin qipanman richkan combi qipanta pasananpaq pasajerokuna bajamuchka ahí está paralizando mama gripe nishuta pero no
warma kallpayta qallarin rikaw combipa qhipanta rikaw imana hawakunchu kayta huk combi hisp'iykamusqanchikqa kay combi hisp'iykamun rikaw huk taxa combicha rikaw 15 pasajeros ñanchis kay rutañataqmi coaster rikaw y kaq warma kallpachkan rikaw a veces payta ve justo jamás kamas warmata aparullan kaq warma pampat istiraq kay kalam chuqaramusqa chay ratulla riki chay paraderopi puriqkuna riki willarqaku aylluman willanakurqaku y ay mismo riki hospitalman apallarqaku y combiqa saruruspan siqakuyku prácticamente ni sayanpachu ni uraypipas mana kay huknin combichu chayuqa rikaw chay combiqa kay naqa kay ruta 6 mi kaw icha pantachkanichu kay auto pasachkan warmañataq kay paraderopi sayachkan combi chayaykamun wakna coaster nisunchik coaster nisqawan wakna warmanqa sayachkan y qhipanta rik pasarusaq nish qhipanman rin y pasachkaptin rikaw quizás warmapa negligencia mana riki mastaq cuidakurqa urayllaman mana hanaymantaq cuidakurqachu rikaqa combi hisp'iykamun kamas warmata waqay chuqaran wawqa challay pani challay kamas chuqaran ahí está justo aquí está kay warma kamas kay chuqaran rikaw veloz entonces kay combi rik huchayuq rikaw ni warmapas rikaw negligencia warmapas mana uray hanay hawakuspa pasasqan chaypa accidente pasakurun rikaw ña quinpañupiqa warmaqa rikalin ña sipakuchaña rikaw imaninkum chay Mistirimaypi tiene mucho por delante ninku rikaw ña sipashña kaspaqa quinpañupi kaspaqa colegio tukuykuspaqa estudiamankarqa posiblemente apunlla chay wasipi ima trabajomanpas yaykunmankarqa notenqa ima a ver kaypiqa tanto fracaso rikawakullaykuna más o menos 3:13 de la tarde 3:13 de la tarde del día jueves 14 de noviembre chay pasakurqa rikawakullaykuna sí ruta 6 nisqa ruta 6 qhipanta rikawa video hawasqanchikmina pasachkan y kay hukninmantataq combi hisp'iykamun rikaw veloz y chay pasakurqa rikawakullaykuna panchalay rikaw chaynaqa kay programa yaqkunaqa kay portaderos churaykunchik rikaw chay warmaqa kaya auto del warma tarikullachkanki hospitalpi llapa manguerakunawan churasqa total uyachallanpis waqayapaq mana riki sitiunpichu posiblemente hapichururqa rikaw warmakunapaqa luchangun machankunapas manaraq puqusqapi hinaraqchu rikaw alayrikunallaraq y chayta riki perderachillanmankarqa rikaw chalay panchalay bien más accidentes tránsito awqallaykuna a ver Ancasman illasunchik wawqipas accidente de tránsito pasakurullan chaqayriki con bus ñariki bus interprovincial nikunchik chayriki mayuman pawakuykullasqa riki wawqillaykuna ñanmimanta mayuman waqay mayu chawpipiña kachkan sumaq chataraqmi churakurusqa hanay uray waka mayu chawpiman wakchakuspachu sumaqta churakururqa chaypi riki huk warmi wañukullanman karqa yaqa chunka kirisqakuna tarikullarqa maypitaq chay pasarukun kay wari Ancas nisqanpa wawqi challay panchalay kay distrito Mashim provincia wari law llaqtapi rikaw chay puchka mayumansi kay combi riki kay bus mana combiña sino bus pawakuykullanman karqa riki wawqillaykuna ruta Huaraz Llamelin nisqanpi ruta Huaraz Llamelin nisqanpi chaypi riki kay panchallanchik wañukunman karqa wawqikunañataq kirisqa riki tarikullarqaku chaysi kay warmipata rik mana documentunta chay ratullachu tarikullanku nispa niykurqku NN nispa rik wawqillaykuna astawanqa mana ni chay microbús waqtallanpichu chay empresa nisunchikña mejor chay empresa chayllapichu tarinkuqa astawanqa uraymansi riki aparullasqa mayo
chay urayniqpiña yaqa pusaq cuadra chaypiña tarinku awqillaykunapallawan pusaq cuadra kay uraychataña riki aparusqa chaypiña tarirullanku aya llanta kay panchanchikpata y chaymanta riki chay kirisqakunapintaq Hospital Las Ramos Guardia Waras lawaman riki ayqi chillarqaku awqichallay panichallay chay siwkaka Waras lawapi kaq wawqipa ninchikunata riki llumpayta llaki chillachkan riki kay nasachakuykuna ari manachu kay napipas kay Vía Los Libertados nisqanpipas kay huk empresa manachu chayna sutin empresa Cruz del Sur pa huknin Siba manachu puytikaramutin ancha digo manchaysqallani kachkarqanchik ni runakunaqa ni viaqaytas munarqañachu siempre imapakuqku pero imananki munay mana munay illanayasutik illankirik chayna pasakurullan wawqi challay pani challay mas accidentes tránsito awqillaykuna pani challaykuna kay accidente tránsito pasakurun riki kay Vía Los Libertados nisqanpi kunan riki wawqi challay pani challay kunan pasakurullan kay accidente tránsito kay Vía Los Libertados nisqanpi hastawanja más que nada daños materiales nisqan y chofer riki kirisqa tarikullarqa imaynanpi kay pasarukun hastawanja riki huk na gas apaq riki wawqillaykuna pallaykuna o combustible apaq nisqanchik combustible apaq riki waqtan parullasqa kay Vía Los Libertados nisqanpi kay Jasa Waclawninpi nata kay tranca 8 de diciembre nisqanta pasaramos España riki wawqillaykuna pallaykuna kay law Purubachapi riki chay pasakurullanman karqa kay allintan pakchakurusqa kay ruedan rikaw hichqan pachata sumaq chataraqmi churakurusqa ñanman riki velocidadwanchu agnakururqa ima chay pasakurqapis antes riki eucaliptukuna karqa chay harkaramusqa mana riki mas waclawman ripuruspaqa tukuritapish ripurunman karqa kaypi sumaq pachkachaykusqalla kachka pero mas kayllachapi ña curvachaqa uraychapiraq kachkan allin yaqa derechonchapin waqta hamusqa imaynaya hamurqa puñuyllanchik waqnakuykurqa rikaw mana yachakunchu solamente chofer se kirisqa kasqa riki porque qhawachkanchik chofer tarinanta sanuchallan kachkan rikaw pakchaychayllapak mana pakchakunchu sino waqtanpaylla waqtanparusqa rikaw ruedan riki carretera lawaman llapan ruedan qhawakamuchka sumaq waqtanpaykachisqa hinallan kachkanqa chayta ruwakurullanman rikarqa wawqillaykuna temprano ya piensarqanchik wakiqkunachik futukunata tumaykunqa nispa mana tumarqanchik fututaqa pero ayta publicaykaramullanku rikaw kaypi nispa riki kirisqataqa ambulanciapi riki apamullarqaku kay Huamanga hospital wawqillaykuna pallaykuna está kay chay tanque kachkan sutil kaypipas ayta puntan lawa y kay carromanta qhawaspapas kaypi kachkan carromanta qhawaspapas matsurinqachiksunchik kay puytirayakuchkan rikaw antes mana riki atrasakurqachu porque kay patachampi riki takiarullarqa riki patampi takiarullarqa chawpipi waqna puytikurunqari naspaqa riki chay congestión vehicular nisqanta urarullanman karqa rikaw chaymi nisqanku riki llasayniyuqtaqa mana combustiblepas antes talikurunchu mana sumaq wallqasqacha riki hamurqa chay waqtan fierrunkunalla riki chocaron chay imaman allpaman pistaman mana combustiblepas tallikunchu chaysi winayniyuq kachka notin mana fácil qharichu kachka kunan tuta rispachun rukurakuna tiyaykachimullanqa chay combustiblenta vaciaspachu apamunqaku porque llasayniyuqqa riki sasa tiyachiy kachkan riki wawqillaykuna como sumaq chayata waqtanpa chaykun ruedankunapish completuy kachkanqa mana esas chakuypichu ruedankunapish waqtanpa aykachisqa hinama kachkan kay cisterna wawqillaykuna tikraykus qhawapaykunchik kay cisternata ari chayninchik accidentes tránsito wawqillaykuna kay Vía Los Libertadores nisqa
Wauchalay panchalay último minuto kairimanan chikamalla chay noticia chaygaramon pero quizás que acá pasacorja punchaura ricauca kay pija orichkancho wauchalay panchalay huk empresa mo ropa kuchkan a ver ropa kuchkan dañada ya son chay baja ropa kuchkan wauchalay con la tenme pasajero con baja muchkanko aige muchkanko empresa Latam mis cachos Charico grupo más tarde ya pegaron mamá baja mucho cartín que punculado pinche pasa con Charico y no me va tanta de la chica la gente voz interprovincial que dirigía de Lima a Trujillo se incendia variante Pasamayo ya pero que llegó una Pasamayo que Lima man yo sé que España manara Guaral mancha caspa o Chancay ningún tasconan Guaral ni Chancay van que la puerta Chancay la chay me Pasamayo que chao que Lima y Lima y Guaral chao chay pica y seño cargan en casa de Guaral que bueno para ¡rompe la ventana! La tarde posible ¿no? Ahí que me chica uf ahí que me más información con 40 pasajeros estaba chunca pasajero yo se dijo a Pellegona a ver ahí no ahí está acá hay bus interprovincial que Lima Manta que Trujillo Marima en Casca Lima Manta Yuxi Puspalla Manara Guaral Mancha Caspa Chau Pipi Europa Roman Casca y Mainam Pesu Afuyacón Pellegona Moto Wang si Chucarosja Motoan Chukaro tiene que Europa et Jalacoy con Imanasi Fallaror Jaricao Chukaro tiene que cable Imani Chuka Emaror Jarico Chirun Kunama y Europa et Jalacoy con que empresas y ya mancas Jatawa Chunka pasajero Jalacoy con una chai ya pasajero con Arique hay gente y manera como hay gente con que manacha pues no tiempo Europa Romanchigao mai maleta y mai pas pura mai de todo mi las Chalay, Panchalay, una pince que cae combi, que cae bus, mana cae combi, no cae bus. Pajo y chata ropa rolan casco que le cona pan chalay cona chay miscan de manaña de conan hawachkan yatar chayar jalay sayatar pero según que Villa Cuy imagina chay bus de igual que le con pajo y chata ropa roman cascan espata Villa Cuy cherry mo que le cona cae Lima Lao manta pasan sekali manan jika maka ibu jago pas chay karam wow chay pan chay ari siempre accidente con mai pipas chay pipas pasa kulach kan ligao jamás revisé con chinos tareron chay incluso que hay accidente con ajoclo país con pipas pasa kulang ma wow chay pan jago con país con pipas pasa kulang me caen accidentes tránsito chay me cae Villa Cuy chay monte de Bolivia la manta ligao wow pipas wow con Bolivia pipas cae buseri que va a repor un jajato que bombero con la chica bombero con una cosa alguna chay periquitao aguaño con y achka que es con una cachcan ni spata ni en coa que le compra chay pipa sena y aquí iban si cachcan con allá pasa coroja que hay sábado puncha otara juego chile panchale que empresa de transportes Transvilla del Norte nisjani que guac Tarija a Tupiza nisjanman y la rica Tarija Bolivia pincha cachcan Chayman y la riqueza con la palla con incluso pública y camularja coricao a menos 37 personas heridas Kim Sachunka Hanjisning Rona Konas Kiris Hatari Gulanco Tawañata Juaños Ja Chayman Ichkan Guaquipas que se Tawamanta Richawaka Kiris Hakona Nishukas Yapa con Gapas Nispara incluso lista con Akachkan permanencia lista con Ataña Vinjasuña Churik Bolivia Picas Ray con Arexin Chichuha Hinchikuna Taricao Perú man todas esas que pasa chincha lista con otaps bien accidente jamana mai pipas pisigulas kan yo le para una chincha tariki más rimari kai programa yanchik pecha sábado jamo punchao tariki kanga corte de fluido eléctrico nishan kai ayacucho sunape tiene que caer guamanga mueres con ata afectan gawakla chimpa con ata suanta la con ata pasua que chale pani chalay y mainan pastawan gariki kay nape o akmuli patape línea de transmisión de franja de servidumbre
nisqanta rika wawqillaykuna palaykuna hawarinqaku chaypis kachkan incumplimiento rika chay construccionkuna kachkan chaykuna rika entonces chayta hawarishpankus kay wañuykachimulanqaku imapaqi allichanqakuchu tuñichinqakuchu musuq postitachun plantaronku chaymanchu trasladanqaku mana sumaqta explicanchikchu solamente chay servidumbre nisqallanmanta porque kay urachapin nisqan debido a construcciones que incumplen e invaden la franja de servidumbre de la línea kay línea parinan chay ñan ukunkunapin wasita ruwakurunku natenqa claro chay runakunapas facilta ruwakunku wasita ukunkunapin o lalunkunapin chay cable pa ukunkunapiqa mana valenchu yachanapaq chaypaq cáncer hapikun mana chayta cuenta tukunchu runa rika chaypi yachaqkuna runakuna ratulli unqurunqa cáncerwan uyma unquywanpas porque chay corriente eléctrica nisqan riki kallpawan rikuchkan riki chaypa ukunpi yachayqa peligroso wawqillaykuna palaykuna manas ni plantapas kananchu ni sachakunapas mana ni tarpunapaschu chay ukunpiqa porque chay tarpusqa kawsaypas mana rikina aunque natural kaspapas manaña normal natural chañachu chay mikunapaq hinañachu chayqa ninku wawqillaykuna palayku porque está energizado ya tiene otros iones nisqan riki wawqillaykuna pallaykuna pero runaqa allpata hawaykuspan imapipas hasta qahapipas mayu wawankunapipas wayqupipas yakupi rinankunapipas wasitaqa ruwakurunkuya runaqa chaynaya runa rika respetankuchu terrenollaña kachun nispa y rantikuqninpas rantikuchkanta rika ayta rantikuray kaypi wasichakuy nispa niqninpas kachkanta rika chay runakuna sukchu kikillanman chayman yaykuchkan rika pero chaytaqa imananqakutaq mana kaypi explicawanchikchu riki chay servidumbre nisqanta afectachkan nichkanmi chay cablecuna arisqan chay postikuna planas mana riki taxa postichachu kay kaspillachu hamuchkanqa wakman hamuchkan riki chay hatun torrekuna chay torre cercankunapiña wasita ruwakurunku nichkanmiki chaykunata hawarinankupaq apagaykamunqaku posiblemente no sé imata ruwanqakupas mana yachachiwanchikchu imataq kaypi nichkanchu mantenimiento nispaqa mana mantenimientochu kaqay futukunata hawachkanchik kaynam chay torres de alta tensión chay torres de alta tensión nisqan cercanpiqa mana yachannachu y chaytataqmi capacitanmanku chaypi vecinukunamanpas vecinos yachachkanchik kay torre de alta tensión ladunkunapi manataq ya chayta capacitankuchu porque mana chayqa mullipata runakuna riki chay torrepa cercanpi kaqkuna riki protestawan qallakuykunmanku señor electo Cento traslada tu poste nispapas rika entonces upallalla kakuki mana chay runakuna yachanchu mana investiganchu mana leyenchu mana ñawinchanchu y wasikunata riki chay torres alta tensión ukunkunapi ruwakurunku rika chay pasakullachka entonces chayrayku riki kay sawa punchawta riki mana kakullanqachu fluido eléctrico chayñata riki wawqi chalaypan chaynallataq riki rimarisunchik kay ex canciller Tayta González Olaechea paymi riki mama Castillopa mama Boluartipa mama llama pantaron sutintachu mama Castillo mama Boluartipa ministron karqa riki qharillaña chay tayta otarolawan kusqa riki Mahtachat sayapakuspa Perú sayap hapispa rika gobierno tapis manera Perú llaqtatachu gobierno tapispa hasta chay uno nisqankunapipas sí nisqankunapipas defender qarik mama Boluartita pero mama Boluarte jorun riki chay canciller kasqanmanta kunanqa Olaecheaqa ña riki lanzakuchkan como candidato a la presidencia de la República con el Partido Popular Cristiano. Chayta puylarqaykichikña pero yapaykusun ya. Chayna pasakuchku wawqillaykuna kay ex canciller Tayta González Olaechea kunanqa candidato presidencial por Partido Popular Cristiano. Chay partidowan lanzakuchkan wawqillaykuna. Hinaspan kunanja jarituchakorón, kunanja defensor de los derechos humanos, defensor de la justicia,
kay mama Boluarte mana allinta rurachkan nispa kunanqa criticachkan. Cuando Boluartepa runan karqa, llamkaqnin karqa, brazon karqa hinaspaqa defenderqa kay Boluarteta. Y kunanqa lluqsirun hinaspaqa rimakachan kunan yachanin chay gobiernopi imayna kasqanta nispa kunanqa cha denunciaq tukuchkanña. Denunciachkanchu no tukuchkanchu bueno. Imaynatapas entenderunchik. Kunanqa denuncianña rimakachanña Boluarte contrampi denuncianña chay toyta no kunanqa ministrukunata kay mama Boluarteqa manam allintachu llaqtata gobernachkan chaytam quitasunchik chay mana allin gobernasqanta hinaspan kunan ñuqanchikñata riki recuperasunchik nispa ñataqa rikurikaykama wawqillaykuna. ¿Qué tal Olaechea? Chayman kay runakuna wawqillaykuna qhillaykuna. Kunan Boluartewan kaqkuna kay Castillo hurquqninkuna chay kanan candidaturata presentamunqaku porque manaraq llapanchu candidatura presentamuchkanqa iskayllaraq. Pero kimsa chunka suqtayuq partidos kachkankunanqa, partidos políticos, pero mana chayllachu sino hamukuchkanraq más partidos políticos chaymi llapachanku registrakurtinkuqa pichqa chunka suqta chunka partidos políticos nacionales kanqa y chaypi hayka candidatos kakunqa. Kimsa chunka tawa chunka candidatos para la presidencia yumpaño wawqillaykuna. Pipas partido político yuqña kunanqa kakuyta munanku cada uno porque negocio chay partido político kaypis es un negocio, es una empresa wawqillaykuna pallaykuna para tener un partido político. Chayta qhawarishkanku. Kunanqa ya es defensor de la justicia. Kunanqa denunciachkanña mama Boluarteta riki pero mana denuncia ka abogado así simplemente rimayllawan yarika. Nakunamun nosotros medios periodísticos nisqanmarin nispariki lanzakusan candidaturaman nisparika hinaspa chay izquierda radical para derecha rika izquierda radical tam chinka chinanchik chaynataq corruptokunata wischunanchik cárcelman pero kay mama Boluartewan tantos corruptos imaynanpitaq mana denunciarankichu tayta Olaechea. Kay mama Boluartewan chay corruptokunata qhawachkaspayki chay izquierda radical nisqanchiki kay mama Boluartetaq luego muy payachka y chay derechachu imayna chay. Entonces sichu ham chaynata ninki kay izquierda kay mama Boluartewan gobernachkan hinaptinqa chaywan llullakuchkankimiki. Manamiki Fujimorismoqa izquierdachu. Manamiki Avanza País, Renovación Popular chayqa izquierdachu ni socialistachu, chay derechamiki, derecha bruta y achorada nisqankumiki wawqillaykuna. Tenqa pita hapichkan kay mama Boluartetaq izquierdachu y chay derechachu. Entonces mayjintataq tukunanchikqa izquierdatachu y chay derechatachu. Kunanqa tumpachkan izquierda gobernawachkanchik mama Boluarte gobernawachkanchik chay izquierdatan tukunanchik nispa. Llapa corruptokunatan cárcelman apaykunanchik nispa pero ham kay mama Boluartewan corruptowan gobernarqanki corrupto masikunawan ministrokuna llapa hatillinkichukuna rika diferentes áreas diferentes instancias nisqankunapi. Imaynanpi chaytaqa mana denunciarqankichu ya yo soy canciller kaykunata qhawachkani kay gobiernopi mama Boluarte corregison ya nispas imayna mana dirankichu kunanqa lluqsirunki naspañataqa candidaturanta lanzan hinaspa kunanqa qharichallaña kay Olaecheaqa. Entonces kayna runakuna mana votanachu wawqillaykuna ni chulla votutapas regalanachu kay candidatukunamanqa. Son oportunistas políticos wawqillaykuna derecha bruta y achorada de izquierda caviar y chaynata chay izquierda de Perú libre kaqay kusata ruwawachkanchik kunan wawqillaykuna pallaykuna kaqay kusata ruwawachkanchik kuskanchakuykunku kuklawrikunku chay corrupción nisqanta mirachikuchkanku leykunata ruwakuchkanku a favor de los corruptos kikinku favorninpi amaña paykunapas cárcelman rinankupaq leykunata ruwakuchkanku paykunallapaq. Tenga kunanqa chaykamunqaña elecciones hina chaypis rimakachanqaku ñuqawanqa kaykunatan corregisun nispañita rimakachanqaku.
Paykuna rikurunqaku como defensor, ¿no?, de la justicia, defensor del pueblo, defensor de los derechos humanos, chayña rikurunqaku. Pero paykunapa makinpi karqa kay Perú llaqtanchik gobierna hinaptinqa maypiya rimayninku. Paysi ninriki desde puntamanta ñuqa presidente kayta munarqani. Chaymi preparakurqani candidato kanaypaq, presidente kanaypaq. Kaqanishkan toda mi vida he querido ser presidente. Nishkaqni que si hoy fuera presidente, Santibáñez ya no estaría en el Ministerio del Interior. Ñuqa presidente kateja Santibáñez está wischuruymanmi. Hukmi kanman mana allinchu chay Santibáñez mana allintachu chay ministeriota apachkan kay Ministerio Interiorta. Pero ministro kaspa imananpitaq mana ñaqachu mama Boluarte otaq Boluartita ni niña mana kasuanchu nispallapas. Son prácticamente kay narunakuna kunan riki gobernador munawachkanchik rikaw kunanqa rikurikamuchkanku yo soy defensor de la justicia, defensor de los derechos humanos, defensor del pueblo, llaqtatam defendiendo ñuqaqa llaqtaraykum riki lanzakuchkani. Miski siminkuwan kayna olaychakuna oportunistas políticos wawqiykuna lluqsirimuchka. Makinpi karqa mama Boluartewan kuska gobernaspa mana imatapas rurarqachu llaqtanchikpaq. Llaqtanchikpaq kay Perú llaqtanchik regalakunankupaq kay llapa imanchikunatapas rantikunankupaq chaypaq eso seqa primero karqa rikaw mama Boluartetapas defendisparaq. Chay Corte Interamericana, chay OEA nisqankuna defenderqa mama Boluarteta. Y chay defensor kay mana allin ruraq defenderqachu kunan candidato karunqa wawqiykuna kayraqchu presidentami yaykurunqa. Chayqa mana allinchu riku wawqiykuna palaykuna. Kayna runakunata riqsinanchik. Entonces PPC, kay Partido Popular Cristiano, Olaychea, o Javier González Olaychea más completo ñawqiykuna palaykuna, chayna runakunaman manan botonchikta junanchik. Chaymi kay programabek wawqiykuna palaykuna ñawinchachkasunchik pikunam chay llaqta qipanchaq runakuna kunanqa allin uyachankuwan yaykuyta munachkanku presidenciaman. Chaykunata qhawarisunchik wawqiykuna palaykuna. Chaypaqmi kay programallanchik más bien masta mirachisunchik kay programa uyariqkunata. Y lliwman willananchikpaq lliw yachanankupaq wawqiykuna palaykuna. Lliw runa yachanqaku hinaspaqa kayna runa miki cierto miki nispa riki quizás manallapas kayna runakunata riki akllanañachu kanman rikaw. Chaynap qipa punchawkunata ama pisakuchkanapaq karqan nispa ama rima kachachkanapaq riki wawqi chalay pani chalay. Marrimari kay programanchik marrimari. Policíakuna wawqiykuna palaykuna policíakuna kunanqa son operadores de la justicia ningrikawcha investigaqkuna. Pero wawqichalay panichalay kay policíakuna imatataq ruranku paykunam chay terrorismota paykunam chay delincuenciata mantininku wawqiykuna palaykuna kay policíakuna. Si policíakunaq luchachkanta hapichkankutaq si policíakunataq primer lugar chay ruraqkuna kachkan. Chay cupo cobraqkuna, cobrakuqkuna, asaltaqkuna, kay Huamangapipas tuqtulapi nachu pasaq watapi ima watapiraq chaypi nechkanchik asaltaq kakurqa seguidos chaytaño tuqtulapi sapa kutillaña asalto karqa. Tinchaqa chay asaltaqkunata hapirunku y hapirutinku kachkasqa chaypi policías y actividad y policías en retiro. Puro policía kasqa huk iskay chay civil nintin asaltaqkuna wawqiykuna palaykuna. Chay hapirusqankumantam kay tuqtulapiqa chay asaltukuna tukurun. Huk lawkunapiña kachkanma manan paqwaychachu riki kay carretera Ayacucho andawaylasqa riki tukurun chay asaltuqa huk lawkunapiña rikaw. Chay asaltaqkuna cada uno pariki rutanku rikaw kaymi ñuqapi sitio qampa sitio kay nispa churanakus lotizanakus chay wiraquchakunamanpas. Kay kamas tuqtupi asaltaqkuna chay hapirullanku. Mas waklawkuna mas kaylawkuna asaltaqkuna hinallataq asaltakuskanku rikaw. Pim kay policíakuna mejor dicho kay asaltaqkunaman qusqa armata kay warmi policía. Mujer policía habría abastecido de información y armas. Información y armas. Información imaninantaq abastecimiento de información willakuyta human qarqay
yanqataq kaypim kamunqa patrulla kay sitiopim kay batida kanqa kay sitiopim purinqaku policiakuna chayta willaron nika hamuchkanku kay sitiota ancho rikuq pasarikuq ima delincuentetapas sapiqkuchu chay policía patrulla riqkunaqa willasqa chay delincuentekunama a veces kay policíakuna ponen uywakun chay delincuenciata wawqillaykuna peleykuna mana chaylla sino había abastecido de armakunatapas juzgaraq kay armawan ya wañuchimuy kay armawan ya asaltamuy kay armata ya tuqyachiy nishpayki chaywanrika respetachikuy como delincuente neqinaraq wawqillaykuna peleykuna chay armakunatapas juzgarqa hinatinqa kaypi hawachkanchik claro y clarito pikunataq chay rikurichimun chay asaltantekunata a ver balayuqkunaraq paykunaqa runata wañuchishpanku rikaw y pikunata chay armakunata juzgarqa kikin policía qun rispaykichik asaltamuychik y chaymantanta maskachkanku rikaw chay asaltaqta maskasunchik qatikachashunchik nispa y chayqa yanqa cuentuña upa cuentuña chay wawqillaykuna peleykuna kikillanku armata quykunku asaltawananchikmi nishpataq kikillankuta chay asaltaqkunata corricachamusunchik hapimusunchik imaña iskay uya prácticamente wawqillaykuna panillaykuna kaya policiakuna warmi policiaraq mana qhari policiapaschu boluartipa ñañan armakunata juzga chay suwakunaman sicario runakunaman willakuyta rikaw maypin batida kanqa may lawpin imapish kanqa como uyarin yachan ya kay sitiopim kanqa batida alerta willanakushpa chinkakuruq batida rin imatapish tarinchu ay wawqillaykuna peleykuna kayna willakuykuna a veces rabianchik anchasita pero paykuna uyachamishkanqa pero rimapaywananchikpaq como policía operador de la justicia investigador paykunaqa en realidad Perú llaqtanchik rantikuqlata kachkankuqa que Perú llaqta imankunapish rantikuq riqalaku mas rimarik wawqi challay pani challay mas rimarik kay programananchik ña afecto kurun ña wawqillaykuna palaykuna imanaraq afecto kuchkaptin chay punllakunata lluqsirimushkarqa kay willakuy kay kimsa ministrutam cambianqa kay mama Boluarte nispa pita chay Sergio González ministro de Mastuñegue sunchka lichakunchu kay uchuychataq leteronpas ahí está ministro de producción Sergio González ministro de agricultura Ángel Manero y ministro de educación Morgan Quero paykunatas cambiaykunqa kay punchawkunapi pero imanapitaq mana cambianchu wakaykunataqa tayta napas Adrián Sempos nichkan na tukurunqa kay APEC hinaptinqa hinallam sigisaq ñuqaqa manam cambiawanqachu nish qhari tukurqayta mayma cambiakunachkanchu chayna wawqillaykuna palaykuna APEC kay lluqsimushkarqa kaykunawan riki chay cortina de humo nisqanta riki rurayta qallarirqaku y cambianqakuchu imaynaya tiyanqallachu rimakacharqakupas cambiaptinkupas mana cambiaptinkupas bueno qawan kachkasunchik kaykunata wawqillaykuna palaykuna ¿qué tal ministros qué tal ministros wawqichillaykuna panchallaykuna mas rimari riki mas rimari kay programallanchikpi chayñata riki kay fiscalía nichkan riki kay mama María Agüeromanta paymi que congresista de la República kay Lapischamanta riki wawqillaykuna palaykuna paymi que nin kay sueldo quwasqakupas manam haypanchu nishpa y chaynata rimaq riki sueldopas haypanchu kunanshi paypa wasinta ika fiscalía naran riki yaykuruspantiqa tajuichakunku hinashpataq destinaykunña chunka pusaq killa uchu wasipi tiyakunanpaq chay prisión preventiva nisqanña chaynataq asesorninkunapaqpas
Chayna kachkan wawqillakunpa pallaykuna rimay kay mama antaw Agüero manta, mama María Agüero. ¿Qué tal Agüero? Nos regaló chocolate a paz panglica. Posiblemente no regaló chaval, sino hay manis banda kay. Bueno, congresista radical nas panglica kay man alguien con otro corrupción ni santa radical. Y chay man que uchkwase tía chenga ko khile con película. Fiscal contra la corrupción del poder EFICORP solicitó 18 años de prisión preventiva contra 2 asesores de congresista María Agüero, investigada por caso de mocha sueldos. Sueldo con una taquita con gas cargado. Sueldo tapaga y con guarangamanta, guana que desmonta. Es que guarangata ganan ya. Hay para nosotros ni. Es que guarangat cuimsa guarangata ganas can ya tienes que dar su diezmo. Se me cae mamá que copa para diezmo. Cacorra tanto. No creo con película. Cae na con otra escuchación cae na con tucunga. Pues hasta la picha con su ichicán coño o creo con película. Kikin por acá pelea con panco apanacos y na echan apanacos que tucuna escuchación o creo con película. Yo ganchi pa alguien ni chipa rica y se echa ni takamapas. Y se echa justicia ni janta. Tari las van chipas. Marri Mari bajo le con Marri Mari que programa ni Chayna tariki chayna llata kay Villaco y Cherimo Yasire Pinedo kay Otarolapa amantin kay pasña llata kay Otarolarik enamorasqa naspan manachum hasta puestukunatapas rantiykapusqaraq qullikunatapas achkampi pagachisqa rikaw kunanqa Yasireri que kunanqa denunciachkaña Otarolata qallarininpiqa negakurqa rikao negakuchkarqa y kunanqa ña denunciachkarña qayninpa ñawinchasqaymi hina chay huk publicacionpi niskarqa riki kay kikin Otarola kayna engañawan kaynawan waknawan nispa mana ñuqa amantinchu karqani paymi hikutawarqa nispaña kutiriyku kunanqa nichkan kay tayta Otarola o sea chay wañuykuna punchawpi pagarqa congresista-kunaman kay mama Boluartita ama acusanankupak ama chay vacancia nisqan ruranankupak haytapi Otarola pagó a congresistas para que blinden a Boluarte mana chayllachu kunanqa kay Yasire Pinedo acusachkan kay tayta Otarolata por agresión sexual o sea pay me amos pangay abusawarqa nispaya kotiriyku ñawqriykun paykuna pero chay ratoqa dejakurqallao como cargo karqa qullqi karqa ñuqa rantiykawsayki puestuta maypi chaypi llamkanaykipapas kaypi wakpi puestuyki kanqa ofrecer tempasñachaq creeros parika allinmi chayna kaptinqa nispa dejakurqa rikunanqa denunciachkan por agresión sexual kikinkupura kaypi hurkunakuskanqa denuncianakuskanqa acusanakuskanqa allinmi chay denuncianakuchunku acusanakuchunku kikinkupura puro delincuencia wawqillakunta y kikinkupura wichichkanku chulla manta chayna tukunakurunqaku tukunakuruptinñataqmi allinqa ñuqanchikpa rikao kikinkupura delincuente con tukunakuruspaqa yapapaq chay delincuentekunata ñuqanchikta kutiriykunanchik llaqta runa aslla yaruptinqa rikuwaqkuna pachaykuna así que Otarola ya fuiste Otarola matarola nispataq sutincharqanchik más rimari riki wawqillaykuna pallaykuna más rimari kay programa llanchikpi son ya 9:31 kay huk Villacuypis chay kayramun a ver extorsión mamalla mama
APEC kachkaraja ay famoso APEC. Y Mama Boluarte, sin nisqaypi noqllaykun paykun. Nirqani manachi APEC kachkaptin imataq pasakurunqa, wañuykuna karunqa, saltukuna kanqa, hinaptinqa seguramente chay prensa mermelera, chay prensa corporativa riki mana chayta publicanqachu. APEC chayllaman dirikakurunqaku. Ya. Tinman chaykunaqa anki pasakunqa ladunpi waqtanpi natinshi mana riqsisqachu kanqa. Y kay prensa alternativa chay iskayta lluqsichamun prensa alternativa pues na movilización bit ocupado rikaw. Kay Mama Boluarte contrampe APECpa contrampe uyarichikuypi masqa chay marchakunapi rikiwan chay prensa alternativa pues. Entonces kaykunata mana yacharqanchikchu. Pero ñariki chay sábadopa tukunña kay famoso APEC. Viernillata tukurqa sábadopaqa ya. Apianakunku ñanatin chaqayriki kunanqa rikuriwachka. Achka wañuysi kanman kasqa wawqillaykuna pallaykuna. Muyuriqninpi. Chaypi wakpi chaykuna mana allin willakusqa karqa. Inseguridad no cesa en APEC nispa extorsionadores lanza explosivo contra casa de cambio sin comas, casa de cambio dólar con cambia pa wasinman serik wischuykusqaku chay explosivo nisqanta dinamita chukarqa bomba chukarqa imaya karqapas chayanta cámara seguridad haypasqa wawqillaykuna paykuna chayqa chay kaskuyuqra kachka mutu kaskuyuqa ñuqaqa imataq waqa nispañaqa mutu kaskuyuqmi kasqa cierto mutu kaskun entonces mutu kaskuyuqqa wawqillaykuna paykuna grandat hapichkan chayta rik wischunman kasqa rikaw en Españataq mutu perik ayqinman kasqa y achka kachkan kay asuntukuna mana kayllachu wañuchinakuykunapas karqa y chay prensa extranjera mana chaykunata hatiparqachu como mana willakuykarqachu mana publicasqachu karqa pakasqa karqa chay willakuykuna porque achka ayaq kimsa tawaqpi chay wañuchinakuykuna karqa wañuykuna karqa kay durante APEC wawqillaykuna pallaykuna y kay hukñataq explosivota rik lanzachik wasiman rikaw wasiman chaykuna pasakun wawqillaykuna pallaykuna y kay kuna pakasqa rikaw kay seguridad nisqan pakasqa ñuqaqa nirqani chaypi musharuspaq publicaykuptingu chay prensa extranjerakunapas publikallanqaku kay wañuykarun APECpi huñunakunankukama wañuchinakuykarun nispallapas rimanqakuchik nispa piensarqani pero mana chay pasarakunchu porque willakuykunata pakarurqaku wawqillaykuna pallaykuna pasakushkapinpas publicamutinkupas chay publicasqakunata upallarachirqaku pero ichaqa chay protestakunam uyarirachikurqa chayqa uyarikuchikurqa chayna según haynapulchu riqanchik según reporteros de la prensa china, prensa no sé, bueno, prensa kunachi pasaykullarqakuma chay protestakunata hasta turistakunapas wawqillaykuna pallaykuna chayqa allinpi karqa uyarichikusqa karqa kay llaqta kay gobierno contrampi kasqa. Bien, wawqichalay panichalay, bien, más rimari, wawqichalay panichalay, más rimari, kay programa llanchikpi, kay jovinchatapas, tarirullanku wawqillaykuna pallaykuna. Máscara, koriki mascarjaku, jovin, yarika, jovin kanchik. Payta chaqay wañurachispanku hasta aychantapas kañaykullasqakuraq. Ruparachisqaku wawqillaykuna chayna, perik chinkachiyta munarqaku paqwa aychata rikaw. Chaynam llaqtanchik pasakuchku wawqillaykuna pallaykuna ayllunkunata mascallachkarqa maypitaq chaypitaq hukaqnin pasñachu suwarwanchikpis yunkamanchu wamangalawmanchu Cusculawmanchu ripun chaypichu kachkan nish ayllukunallata mascallachkanku wiraquchataqa wañurichispataq kañaykusqakurqa más rimari wawqichalay panchanchik igualito kay panchanchiktapas huk policiapas wasinpi tarunku panchanchikta nasqata nakasqata wawqillaykuna ¿qué tal policiakunapas chayta ruran
Nakaros wawqichallaypa ancha policíanas wasimpi tarunku chay nakasqata kakay Itala Tula, ex candidata a la alcaldía de Lima por partido Avanza País, fue asesinada. Abogada kay Itala Tula kasqa puncha wawqillaykuna pallaykuwan por San Juan de Amancaes allinpa pasaq puncha kay abogada payriki carrumpi illachkarqa carrumpi illachkaqta hina carrumpi wañurachinku chay sicarios wawqillaykuna pallaykuna chay sicario chayta ruran kay mama Itala Tipulata chuwañuy wañuymantaq pipas iskapanchu pero llumpay llakiqa chaymi sicariokunapa makinpi wañuya mas rimari wawqichallaypa anchallay mas rimari callao ahí está sicarios asesina taxista por resistirse al robo de su vehículo mientras kachkan na APEC callao piñataq kayn wañuchinakuy sicario wañurachinku taxistata riki cuadrarqaku naspa chay carruyki dejaway nispa nirqa taxistañataq carro chayllaytaqa imaynama kitawankiqa nispa riki mana munarqachu carromanta kacharikuyta y wañurachinku wawqillaykuna vale aparonku mana carruykita kitachikuy munankichu pam vale arullanku wawqillaykuna pallaykuna chay pasakurun kay Callao Laupi amar rimari kay programa llanchikpi kayman rimarqanchik pero yapaykusunchik ya vecinos del sector Acprovisa del distrito San Juan Bautista wawqillaykuna pallaykuna vecinos de Acprovisa se organizan por constantes asaltos organizakuchkankuña kay llaqtapi Acprovisa organizakuchkan ari kay Pilacucho organizasqa sonan organizakuchkanku allin wawqillaykuna pallaykuna chay sonan organizakuna kay hatun llaqtapi hinaspa lliw pawarina asaltantikuna imaynakuna kaptinpas igual Limapipas chaynaspa vencesunchik kay gobiernoqa kay congresoqa kay policiakunaqa chay asaltantikunata a propósito uywakuchkanku ñuqanchik chaqwawananchikpaq mientras ñuqanchik chaqwapi kananchikkamanata kay gobierno aprovechachkanriki munasqan ruwakunanpaq chay corruptokunata aprovechachkanku rika como runaqa cuidakuypi kachkanchik asaltaqkuna wañuchikuqkunamanta chaypi runaqa preocupado manaña gobierno mana allin gobernasqanpipish preocupado kanñachu allinta kay gobierno chay ruran llaqtata saschakuyman churachkan kay mama Boluarte llapa chay asaltantes llapa chay asesinos llapa chay delincuentes y congresontin leykunatapas paykuna favornin Perú ruwarisparaq chaymi kay Perú suyunchik saschakuypi kachkanku wawqillaykuna pallaykuna chaymi wañuy chaypi wakpi asalto chaypi wakpi tukuy mana allin ruray chaypi wakpi rika chaypaqmi wawqillaykuna pallaykuna lliw llaqta runaña organizakunanchik naspanchik kaykunata millananchik wawqichallaypa y kayna ruraq runakunatapas millananchik qhariananchik aunque sea wañurachunpis wawqillaykuna pallaykuna se está haciendo apología a la muerte ni me das pinza kuchunkuña chay wiraqunchakuna chayna wawqichallaypa nichallay mas rimari kay programa llanchikpi manaña atinchikñachu pisiparunchik huk horachallatam aguantanchik kay sasam kay willakuykuna mas kaypas kay kachkanqa achka willakuykunaq a ver kayta wañurichispanchik imakunatataq hamuchkan algo urgente mana kaykunataq pajarinkunaña wawqillaykuna pallaykuna qhaliwarmanchik ancha rimay kaykuchka entonces wawqichallaypa nichallay pajarinkunaña rikay masta rimarillachkasunchik hina kay wayra wasinchikpi pero a través de redes sociales plataformas digitales nisqantakama
Negocio pajarinqa chay asalto asalto nosotros chay encuestacha asalto kunallapiñataqa pensamientopas kay encuesta de Mambuluá chaykunatapas quizá rimarichkasunchikpas pero pajarinkunaña pajaringuna minchakunaña kachkan tiempo wawqichalay panchalay tanto willakuykuna imallantapas willakuypiqa kanchikraqchu nasikichallatarqa willachakurunchik nada parte challantarqa bien wawqichallaykuna pani challaykuna chaynaqa ripuy chakichayllaña kachkanchik kay programallanchikpi ripuchakusunñachik imanasun a ver si buscamos algún comentario alguna publicación mana kanchu ima comentario ima publicación pues gracias kay programanchik uyarichishaykinchikmanta chaynaqa compartichikya kay programallanchikta wakiq kay programana uyariqkunapas uyarinankupaq ripukullani